Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha BLN News vha tshi khou avhalelwa nga Mulalu Mbango Mathoma. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Philosophical Transaction of the Royal Society B Biological Sciences, vhasedzulusi vha ri u lovha nḓou khulwane i re na tshenzhemo zwi khakhisa u pfukisiwa ha nḓivho ya vhutshilo vhukati ha mirafho. Mawanwa a tsedzuluso o wana uri nḓou ṱhukhu dzi sala dzi tshi balelwa u guda maitele kwao a kutshilele. Vhasedzulusi vho shumisa ngudo dzo senguluswaho u bva kha bammbiri dza tsedzuluso dza 45. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Benja University. Vhorasaintsi vho tumbula mushonga muswa wa u thivhela u phaḓalala ha vhuṱungu ha ṋowa muvhilini wa muthu. Vha ri mushonga wavho u ya kona u thivhela vhuṱungu u bva kha tshaka dza ṋowa dzi re khombo dza 19. Ṱhalutshedzo ya mushonga yo gandiswa kha Journal ya Cell. Zwi tshe zwo ralo, vhathu vha paḓaho zwigidi zwa ḓana vha lovha ṅwaha muṅwe na muṅwe zwo vhangwa nga u lumiwa nga ṋowa. A guma ngo rali mafhungo e nda vha ndo vha farela one ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa fhungo ḽihulwane ḽa ino awara kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Philosophical Transaction of the Royal Society B Biological Sciences. Vhasedzulusi vha ri u lovha ha nḓou khulwane i re na tshenzhemo zwi khakhisa u pfukisiwa nḓivho ya vhutshilo vhukati ha mirafho. Heḽi ndi ḽone fhungo ḽihulwane ḽa ino awara, nṋe na vhone ri dovha hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ha thiri. A u vhe mulalo kwata. Awangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, BLN Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@blnbrands.co.za. BLN Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.